Alright guys, andito po tayo sa kennel ni Sir Randy. Alright, yan nakita na kayong mga import na Golden Retriever saka Rottweiler. Yan. Ganyan mag-invest si Sir Randy. Puro import, ayan na. Ayan ilang months yan sir? 5. Yan nyo ba naman yung 5 months Sanggala, laki ng buto. Gutom na kay. Gutom na yan. Ya. Bilis, kali mo. Mas gusto niya yun. Sige sir, para mapagod. Ganda na, Golden Retriever Import yan guys. Ayun 5 months. 7 months, pwede na mag-start to guys. Abangan nyo to guys. Yan